Bukajana long CAA puthak dharna kang ni pensi ki khamkhe par ompon pluk anpin. Sodrecho English ME School along chokidar pensi angdung kitia satlang ki Pinang. Karbi lamedame lawarasa marwatum karbi ajutang kaching honpen karbi kanbarin ridnong chingdi paklang dunlo. Karbi long live prime time birta long pen ilisami beauty pepi non birtang ton pen arjuponik tha. There rifai troxiani Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad AJYCP Bokajana Ropen Chipatirpi Ponsi CCI Bokajan Cement Factory Adungalong Citizenship Amendment Act CAA Puthak ki Kroy Kriang Thek Kachipaklang Pon Kidamtang Surini ra Krisir Kepaningkan India Government Pen Kipaklang Pon Citizenship Amendment Bill CAB Puthak Det Pierlo Break Jamalong Rilapen Hawaralong Kachi Dunde Pura Kachi Song Parom Plupa Varmon Padolo Puwoy Pitsatame Matijong Chakloni Pai Krisir Keparni Parliament along Ongdung a vote pen Citizenship Amendment Bill CAB Surini ra Krisir Kep Chepa Pass Ponsi Citizenship Amendment Act CAA Paman Ponlo Chesong Bom Wang Bom Pen Puthot CAA Surini ra Krisir Kepa Puthak Kachesong Amide Kipakar Pon Thua Sonsi Thek Pon Thulong Long Lason si Karbing Long Bokajana Long Kido Hampang Song Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad AJYCP Bokajana Rotung Pen Chipatirpi Ponsi Bokajan AJYCP Amit Hangsai Hematheng Nolong Ada Por Pai Krisi Pen Isi Ghonta Hinia Por An Dharnai Ni Ponsi Citizenship Amendment Act CAA Puthak Ki Kham Khedun Kachisong Parom Probabirta Nang Palilo Bang Sojai Megalong Ongdung Songja Potung Chetong Dunsi Lam The Chepaklang Dunrin Tilo AJYCP Ame Phoi Hin Pen Kaninje Ponke Napuhenlo নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিগত দিনবোৰতো আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু এতিয়াও কৰি আছে ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাব কাৰণ কিয় আমি 20 বছৰে অবৈধ হিন্দুৱে হওক ধৰ্ম ভিত্তিত আমি বা মুছলিমেই হওক আমি নাগৰিকত্বৰ মানৱী তথা বুজা আমি গ্ৰহণ কৰিলো কিন্তু এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰখনে যে হিন্দু বাংলাদেশী কৈ পেলাই যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ যে বা ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত যে জাপি দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে সেইটো সংবিধান বিৰোধী এটা কাৰ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে Lason si APHLC Legal Cell Secretary Samson Teron ahin pensitami kachisong ahong klamlong palidunsi kachisong RDP dunlo alang liya hin pen kaningje ponatengke napuhenlo Laso movement longke lake Asamis tum pucot kali Ohomia tum pucot kali kadok kami wang pen labang so platform long nak cesong tu ada ini atima lake itum ladak a problem pilo illegal immigrants tum wang lo polo tante dak bangke pipilo itum kana hoy ke number 1 self employed ladak itum ke charlie itum do pik lo graduate ke tang tum stami pini boreng long dunde number 2 long le phelang itum local atum long le itum patalong le itum chini hor saise lo sitame pini konani ang tamen ke bang tum mansi pini poisa pidam po illegal aron re pela tum pota pipo number 3 ladak illegal immigrants tum ke bang pen crime ke claim a percentage dak do piglo non rape pen chenglok la pen ason mane la heinous crime ke claim ladak ke notum narcotics ko pipine drugs atum ekdom ki jor la pen ason do piglo lasi la hai long itum chelang nun pe me polotante itum environment sila ke pollution se lang net Halapu AASU Karbing Long Lapen Bokajana Ruatum Penta Pini Ada Por Pai Kep Apor Pen Bokajan Eliangkang CAA Puthak Humparo Hini Sose Bike Lapen Scooty Pachejeng Ponsi Ki Kham Khesai Deng Ponlo Bokajan Penananterang Karbing Long Live Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbing Long Thomas Council Kechari CM Dr. Tuliram Rong Hanga Kimang Kipachun Japan Kedamtang Surinira Kri Troxi Pen Gunot South Pedosi Aron Choklim Osomar Kitok Kithek Lapen School Attendance Phan Paroisi Kipleng Pen External Evaluator Aningkang Sampen Pinang Ana Skulatum A+ AB Chepalong Dunsi Kecharli Aprang Tambomlo Bonta Chinthong Education Block Parlo Socheng MSC Constituency Arlo Hamren Pen Kilometer Krehini Kahilo Birik Longtar
Sodrecho English ME School Lo Than Bang ake hoya sai kache claim clay puke lam kini kalilo majok ta chupu hai he pupena jok pinian ke osomar phan annual examination mate ningkan ki jura sat langanta sarave oso chehok mengave phijureng dok wasar lam khe tengsi Jawaharlal Paul Kibangve Kimatha Krang jok Catherine Timongpi AT Amkumar Karki HT Somrat Chetri LT Lapen Jirsong Teron Kadukave Bang Phong Bong Kibangve derajok asai jok je 4th grade chokidar claim bangphu longkiri dera pensi kedamtang thirepo ni phai clear ni sarlang patok nang kokalam thi klanglo bangso putha KSA Hamren head branch pen pini district inspector of school mate DISI hem dampen lamhoi pidamlo KSA tumpen jasimet kecharlia hin kejuirap det amoki bangwe Jawaharlal Paul aphan suspension ki pichot kali avorengang hoi penamatsi ing thanangji lapen tong sekot akaprek mesian lo thandang nangki toyji aphan Karbing Long Thomas Council Kechari CM Dr. Tuliram Longhang Anparta Education in Charge EM Richard Tokbiaphan KSA Hamren Head Branch Amepu Timothy Rong Pilapen Ari Sangho Tumpen Phirangke Angno Lamthe Jaipon Duty ka che claim kle duty ka che damde putha ke hala sokot panani tum ka che face long la so school long la si labang so a teacher aphan jong si la so school long pedobom lang prote Karbing Long Thomas Council la ke mang quality education ke helok pik lam lo quantity an la da ka vedat po pusenili tum ka chardam lapen laphan bang ni tum pena demand bang la lo immediate suspend nahi lapen la so school pen transfer nahi akimi a headmaster Prabjin pen la bang so school long appoint nahi lan e prote la so school bang ke quality education along amen klang dunde pusenili tum bang ke ka chardam Bangso Hut DI Jiten Chandra Das Kavedarjok Sai Hemalong Kidu UDA Belu Devi Pensitame Bangso Puthak DI Aphan Pachini Ponsi Alangli Pensi Ajara Sai Stame Dengpon Popusi Ninje Pon নহয় এতিয়া যদি এক্সাম পাতা নাই বা এক্সামৰ সময়ত যদি ষ্টাফ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমপ্লেইন দিছে এইটো ভাল কথা আমি ইয়াৰ একশ্যন ল'ম চকচ কৰিম চকচ কৰাৰ পাছত আইএছক আমি কপি দি দিম আইএছে তেওঁলোকক নিশ্চয় ছাছপেনশ্যন কৰিব আৰু ছাৰক জনাম মই এতিয়া ছাৰে আজি ছুটিত আছে আজি ছুটিত আছে তেওঁৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে যে চেকআপত যাব ছুটিত Hamren Pen Daniel Linghi Karbing Long Live Arjuik tha isi birta kemi botor ki kor karcho ingdeng hini karbi hirjir ki hir kachepati surihini roing korapli ke phapon ke patir pipon lake tourism saikam Karbiang Long Autonomous Council dipotum pen athe piken pon lake traditional and cultural tourism labangso hirjir ki hir kachepati along kachepati nangji arona tang nang litum arjuponitha Kachepati pona hirjir lamarjan landscape motensi nang pali nangji lapena hirjir abangke war documents mate PDF format nanle nang pali ta chokji lapen men kache thabdunji aphan ke AP alam karbi penangji lapen labangso hirjir angkung lakha thongke pen litlongli Kachepati abang pho abang phiatum hirjir ECCC nang chelolong choji amethang kabonda ahirjir si dengpon choji lapen non hejong ke paklang tang ahirjir ke long lemate dengpon pedet po lapen nang li hirjir akele kachisik jia phanta chuni riponlo nang ke pale tang ahirjir ke chewoi thuthelo lapen kachepate jia phan men ke chethabji anam avi lapen kachepate lamarjan thereni phai pli lapen ni phainer cap surihini rain kora pliang bongsi dengpon po lapen kang krung lapen ang thega bangke thereni phai sir ke pani si pangdak pon po lapen bangke ba phansi thereni phai kri siar ni kachepate angdung kitia jai mekalong ingwai pon po labang so kang wai pon tang abang phwa bang phietum angdung kitia jai mekalong chitong dun vek nangji lapen krung bangatum kacheparai tang henlo ke pajut ang theklo lapen labang so hirjir nang litum ke pali nangji official WhatsApp number laki 9365518931 lapen 9365497649 along hello labang so kachepate along ke haiduna bang pho bang phiatuma phansitami nong eta pajir ponji lasi ke chengsia nong e kachepa haiduna bang phiu abang phiatuma phan kipi ke pajir ponji lake tangka suri thongkep trophy lapen certificate lapen adun thu ke haiduna bang phu abang phiatuma phan ke pajir ponji lake tangka suri ingkoi trophy lapen certificate lapen
ingdeng ge thom ka che pahai dun abang pho bang phia tuma phan ke pajir ponji lake tangka suri cap trophy lapen certificate henlo Karbi lamelamai Lower Assam arotum Karbi ajutang kaching honpen Bineswar Brahma Engineering College Kokrajhar Technicia Program do bomalong Karbi kanbarim ritnong chingdi ke kan kachepaklang dun Labangso ke kan ke japon atum ke Joyraming hi kleng sarpo hinchong kro klengdun longthir timong phankri lapen ke kandun uvi kimiatum lake Science College Kokrajhar BBEC Kokrajhar lapen CIT Kokrajhar along Charlie Bom Karbi uvi kimiatum henlo Karbi lame Lower Assam aru Klembang lapen Karbi chokomar tumsi unan chirap chetudunlo sitami ke choklim mirdong prakso ritnong chingdi ke kanalong kenang sot asonamung pe choklim thek dukok ta thek bangso jai me ke kan ki paklang dunalong nang ka chirap chetudun atum Karbi ajutang kaching hon thek pigatum Dilip Kathar TCRO Karbing Long Thomas Council Kangbura Tobi Instructor Hanjang Langso Samson Ingti Instructor Denki Moapam Karbi Traditional Music School apen duhuidia tum henlo lasi Lower Assam Karbi lamet ame tum hinpen ninga klongpen kachuru pipa jerpon Karbi potum anke nahokle dodunon imithalam aki jutang jubat kaching hon pensi ang thek chipaklang dun bom nang po athe Karbi anglong pen ang tan hilobing ke charli ke chongda dam atum ke ehem pialong ki duatu mason anke apor chilong lelo bonta acharalong chipaklang dun bom heno imithangalam jutang kaching hon ang thek lopusi borsingi hi pen pachini pon News Report Karbing Long Live Karbi anglong ahem pilake di phurong supi henlo bangso rong supi angkang along kai kia mat ki pang thir jerpen ki du ki thak thek ja phan pura kapre asong atum ki pang thira sai ke deng son si US UK DRSC ahin pen sitami puthot sai deng ponthu US UK Dipu Regional Committee tumpen patirpi ponsi pini Dipu hithialong ki pang thira sai deng pon ki pang thir pona sai ke deng pon lake Gandhi Park adung ke do current bus stand KABA Public Bus Stand Dipu Railway Station Powerhouse hei huya dimalong arphek pen karkok padosi pangthir pondo anparta kulara hempu atumta methang kulara thengno dustbin chibi pon repsi kaikita ki pangthir venjia phanta chuning pon pini labangso sairong US UK tiripi ame phu bibison teron US UK Dipu Regional Committee ame phu longsudar be chunbang thengtom tok bi pen chenglok ongdung US UK songja tum chitong dun Lasona por hutpini US UK DRC hinpen Rainbow Home Higher Secondary School along sitame akite rohor mu kevar aphan pura dustbin pipa jirdam dustbin ki pajirdam hut mai phu bibison teron kaning je pona tengke Karbing Long pen West Karbing Long angkangalong ki ongdung Alu Charlie School hemalong thanbang kaduredo lasi bangso putha Karbing Long Thomas Council hinpen papleng pon seraksi ki Charlie osomartum mesena varsai longnangji pusi ningje pong Sota representa proti লক্ষ্য রাখি কাৰ্বি আংলং জিলা সদৰ ডিফুত আগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ৰেংবহম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা ডিফু আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি ডাষ্টবিন প্ৰদান কৰা হয় কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাথমিক পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বহুত শিক্ষকৰ নাটনি হৈছে শিক্ষকৰ নাটনি হোৱাৰ কাৰণে গুণগত শিক্ষা যিটো উন্নত শিক্ষা মানদণ্ডৰ কাৰণে যিটো পৰিৱেশ আনিব লাগে সেই পৰিৱেশ আনাটো বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়েহে আজি এই সভাৰ জৰিয়তে মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষক অতিকে শিক্ষকৰ নাটনি বা শিক্ষকৰ যিটো দুৰৱস্থা অতিকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ News Report Karbing Long Live Pini prime time birta ke lapansi kang ton poniglo kardon